Hamba noma. Imana lasifisa. Oh man is nsukapi? Esamara. Huh? Esamara. Okabani wakho? Sorry tata ngumeza apho ngigcinisa khona umntana amekrish. Uhlala khona. You're 17. 7 months pregnant Tata. and 17 years old. And 7 months pregnant Tata. and 17 years old. Njalo tata. Huh? Tata njalo. 7 months pregnant, Tata. 17 years. Tata. Your problems are too much at your age. Ingxaki zakho zininzi ngoba le minyaka unayo. Bamba aphezulu. Bamba. Bamba kaka. Ngiyazi ukuthi anifuna mzale lo mntana. Eh? Ningobani? Umama. Where is the mother? Andimazi tata kakuhle mani mazi. Ngiyazi ukuthi anifuna mzale lo mntana. I know you don't want to. Ngiyamkhulula ngegama lika Jesu. I'm releasing egameni lika Yesu. So shall it be. Ngoba njalo Can never be otherwise. ngeke kube enye indlela. Kaya lami. Unipazamisa mangalendwana. Deka man. Uthini? Kusena thana unipazamisa. Lendwana ayizuba yiyo lendifuna yiyo. Ufuna Ha. akusentwana le ntombi. Ufuna ibe intoni wena? Ga ndifunisela utywala lenjalo. Solike nami. Ngekene man. Kusendikeni. Lento ifakile ngifaka omnye umoya. Ngekeni. Uzophumelela uzosela utywala ngayo. Nakho. 1 2 3 Jesus name.